Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Habapai Shakalumpung Yakob Lekai, John Kameglia Games 2020, Kabalalong, Hakakat Pratarik Mentau Banai Rempang Arajar Arpo, Kabatisi TV Hakani Singi Kalayo Bandringdor Ikatu Katni Kijing Lekai. Kawin Kijing Lekai, Kabalalong Hakani Singi Kateka Basketball, Jing Shendrang, Bat Kajing Kun Kalalong, Hapadanga Kunhun, na West Gente Hills, Kabala Pelim no Yakakunhun, na North Garo Hills, da South Kandai, La Laipuar Basket. Kiwi Pat Kijing Kun Basketball Hakani Singi Kim Top, Yaka Riboy District, Kabala Pelim no Eka East Khasi Hills District, dan Ripulai, La Laipusau. Kajia kon hapadang ka West Khasi Hills, kabala Pelim no ya ka East Gente Hills, da San Pusau la khatar. Bat ka East Garo Hills kala Pelim ya ka West Garo Hills, da Laipun Rio la Arpo. Hakaji la kai athletic, hakaji ko mare, hakajing jingai, kapa praspa mitar. Haka under 17 la job da David Dakhar, bat ka Ritina Hansi. Haka above 17 shispa mitar la job da Sebastian Marbo, bat ka Clara Jones Jake Harvey. Haka under 17 3000 meter la job da Bismu Sumer, bat ka Linti Jinkerman Kharjarin. Haka above 17 5000 meter la job da ka Date Ban Kenmau Marwen, bat Michael Ramsey. Friday Bird B Marang ula job haka above 17 long jump ka Clara Jones Jake Harvey. Haka above 17 200 meters ka Glorify Kurba. Haka above 17 800 meter Primus Ronghi. Haka high jump ka Anushka Mahjong. Haka under 17 high jump Riklas Taro. Haka above 17 high jump bat ka Ritina Hanse. Haka long jump.
Banjak dari mana dia? Ambil, 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 ambil,